Ma'am, Khuraijam Impact News ni Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Ma'am Butaram Lokchari. DC TENGNOUPAL Deputy Commissioner, District Commissioner TENGNOUPAL Abujam Tombikan tabu kogi Athouba Department amada haibadi kogi Adult Education ki Joint Secretary oina mahakpu haukiba August ki tarikh 23 ta lengak ki kogi Personal Division haina khanariba Department of Personal and Administrative Reforms na hariba Adult Education ki Department da transfer tori bisi kari maram giro tawbu yaro haiduna ngarang mag United Committee Manipur nasu numit humni gi manungda magi transfer ki order se cancel tawgadamni haibagi demand na singba bisalak leri aduga hariba transfer tawbagi process ase lenga ki regular process amane hainadi lenga na di phongdoli adubu DC TENGNOUPAL maroina Abujam Tombikan dagi matang sidari mahagna haukiba June thada haiba July June ki tarikh 19 da board pillar number 81 asi yangselubu matung da hariba board pillar number 81 asi chenaba adugumlaba pillar mani masi chanaba yaro haidana phongdoki wapum leikhre loina mahaki manak tonga map dagi kardagi yamna maru oiba aduga lenga Manipur gi lamdam soi haibna singbagi proof oigadaba evidence oigadaba polam mayam ama lai masi matamgi matung no puthokani haibna singba phongdoki ba misak ama khangni maramdan hariba misak asi karigadamakta lengakna transfer tawribono haibagi wangse hangrali hari wang sigi matang da khana nenu gidam tang asi Impact News ki students and library joining us tonight on Manung Hutna MPCC Manipur Pradesh Congress Committee ki spokesperson as well as General Secretary Viriba Oja Case Devbrata Devbrata welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Hueiyen Lanpao Manipuri edition ki editor Viriba Oja Hemantakumar Ningomba welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us United Committee Manipur ki Secretary General Viriba Khuraijam Athouba welcome to the show. Appreciate you joining too. Han question say Athouba da malak charge Athouba lenga ki khongthang sida kari haibiningi DC TENGNOUPAL Tombikan ta mayam na yamna thongna phaba dum laba officer am khangni haina so appreciate tori misak amani hariba lenga ki mayokta haigadra natraga aranba amagi mayokta wangang bang ami haiduna mayam mabu thaga narim ne dum misak amabu lenga na transfer to thoki bhaibasi lenga ki miyam gi sentiments tasu yamna chawba lenga na blue ama chetheng ama pi haina khanbi bra karma meng jing bi habiu tangsi koi mamang da border pillar ki issue si kan wangkhalak pot se masida spark pi khriben pa si prime actor hai tare sigi issue si the prime actor oi si DC Tombikan ta si mane ana ma ki contribution ma na low responsibilities to the selfless responsibilities being a bureaucrat amoina maonda pirak pa directives ma tumina soi to foga lotion grasu ya ba pone madu kanam khangou do ya heng ko na matamam le khanga ga so mamang da magi mamang da leramba bureaucracy na chumna gi dum stamp tor seal sign tor ga chalam bachi mi ama so khoi urin but mana DC TENGNOUPAL na lakhi base man lakhra matung da maon da hek tanja char dana magi matam sida sigumba khoi gi lam mang gi ga dor bogi thogdok ama khak mana maram oira kan da khoi miyam da khangalak dana khoi miyam gi dong da choba khoi ma si ukal lama hai tare ne leba ki lam mang na bogi machak ama oiram ba pot process ama khakta mahangna choba madugi kenoma hoi pannama thinga kanda tawri pot ne ma masa su khongam gani mamni mana sigi thaba ma mana tawri base masi moi state ki kano dagi view dagi yengak taragadi si mana lejari ba state adugi against ta mabu loyal oidaba officer moina natraga ma si khoi state ki ngai gi moi gi kano sida phajana discipline leitaba adu moina thoe kai si ma khangang gane ba being an officer sina tarokan na mangon su certain kano khara repercussion khara lakani khara lei negative issue kano khara lei ni impression khara lei ni si ma khangang gane but still mangon da being a lebak macha moina lamsigi lehau da chawku mi moina lebak si nungsiba mi moina yenga kan da mangon da lei ba magi spirit tuna magi masagi chumnagi magi bureaucratic my duties to madugi wang ma lanthora kanda miyam gi damukta leba ki lam mang biya roi haibagi chouba thongna ma lona na mana toroki bese masi angang macha dagi horogana khwaidagi keno phobuna appreciate tongna ga doba aduga yamna thagan riba pot ama khak ne ba magi adum loba magi thongna si masi tung da horok dori ba khoi bureaucrats mayam na naha mayam civil service officer mayam na matau tamna na bagi damok tama se dum loba iconic figure ma oirak pa yari ba miyam na yamna thagan na pot ek ama khak ne man tawri se adum ba ek ama tawri ba nupa sida state sina ma bu
award PB dana appreciate to bigadra hairaga mabu victimize to rakanda punish to matagum hojik sima transfer to thokpire mana transfer to ribase government side ju Raj na highway kre it's a routine transfer oirambi ai but routine transfer sida mamang de koine thengna khibadadi mamang na thokiba cabinet decision notification amanadi once me masi mafam amada posting tawragadi not less than 2 years adu leigado uni kai mamang na tawkiba leigre adu da CC higher secondary oja ama tawro chahi ani phad ni tawre kolen irang thokna amasu leigibra ai na khanbada dwain leigi mal exact date to de kawre but adu mamdi leigibani aduga mana hujik mangonda tawriba transfer se any transfer posting da ko UCM na kuting jame wafam nate adu yengjalu wasu nate sigi particular issue si dadi disi Tengnopal si mana sima fam se lai se May gi last week tane mana sida join tawri se May last week ta tawre June last week July last week August last week it's just thawum khak tangai re ba ada thawum sigi manung sida yamna critical oiba leba ki wena yamna important oiba yam serious oiba issue ma khak magi jurisdiction da tho ubane ba masi magi marai baksu orum bigai hai tare ne adu magi da thoe haidana mana madu laitho kanda mamang da torom sing na sign tok tok chalam dui mahutta mana yam proactively miyam gi sentiment si khanga kana miyam gi interest da leba ki interest da mana choba role am lawra kanda miyam da mana madu insight to bile madu insight to ko miyam loi khangdana ko UCM khaktai wan te lots of people participate to kre media da kaida hokriba July month thokriba all masigi choba issue ma legre se miyam loi khangrabane bora pilagi se hojik sidesida akoina tumina leiri sidi Surveyor General of India na ma masana la amakanda July 24 25 ta la ame akoi unare wari sare fill chalure sare aduda mana piram be assurance after 1 month he will be coming back with certain tools and documents adu toroga lakane haibane 24 25 July ni adu tari August 25 side tha fare but still numini huni si koi matam yengbai wani ma karam kan lagane date ama pirak pa ama to pa koi su nong ni kitang relax to ni haiduna mayam si ngaina raga tha ama se koi without any much koi gi activities mayam si leina bai wana that doesn't mean koi madu kaw ra haibna te alo sigi cherak asida achouba involved to nu pa ma gi matam da thoki singa sagi issue se kai de la ke da taking over and handing over of certificates masagi subsidiary pillars me am yungak bagi adugi certificate am monda taking over handing over issue monda sinaraki base madugi potu hujik mana maram oira kan pallaga leiri ba aina khan bada sign tawgidrabani yeah sigi orders order copy da yauktre koi special secretary home koi sir ragumani na monda thaba crash message amana adu tawna haibane ba adu posina maram oira kan hojik asigi issue sida subsidiary pillars yung koi poche resolve tawdana leiri bane ba aduna hojik resolve tawdana leiri ja koi su moida mangonda pressure piye DC masada it should not be hojik makha chathaba yaroi until and unless Surveyor General of India lakisanu let's find out the fact khangisi record me am yengisi ekoi na moida hungriba question basic question khara do madugi answer ma properly lagtringe da any further cannot say masi to biganu han mon da so ekoi na request or kan da mon da thammi ba and sigi deadlock se masi gi deadlock ti inthona na bo hona ba kan da center na pressure pirak poni khang de na state government na hena thawai option mani khang de moina tumbi kan ta si leiraga di oiroi and ma thok tabi yaroi ma thok kan da moina highway ga do papet am thajalaga adum pose proceed to honge haibagi intention ma yam chawna uruga leiba hai tare na adun sigi issue si sumaina sum leiba sinadi sidadi miyam na kanamta na masi chumna uroi aduga state government na tawri poche moina phanyam lag ama moina masi routine transfer ne na hai taraga so routine transfer gi pot kanamta na khanma ngomoi this has a very koi gi koi ka hai tare fattaba adu leibak sigi miyam gi kano sigi against da miyam gi interest sigi against da karigumba khara namfuda koi ngami matagum state na tawna na bahona bra haibagi choba wahang amakak thoe hai tare anu sigi wahang sina kaigumba masigi kano ma chap chaba answer ma state ki side gi miyam da pelen mang amaktragadi masina it will multiply much more bigger issue aduna madui poto koi munna khano bom chang leibak manipur yam chawba yam sensitive oibe issue ma da yam chawba role laurom mahaiba tara du mamisak amabu DC Tengnopal abujam tomikan da bu transfer tokhiba adult education ki joint secretary when transfer tokhiba si leba ki intentionally to bajala natraga hek hobada ki lenga ki maruna center lenga ki horga kiran jijuna manipur lakum matam da su high border pillar number 81 je masi ship to bolite masi kemta lamang bolite haiwa khum phongdok bolere manipur lenga na su hanjana jana hari wakum sida adum masi support toraga second toraga mang bolite ship to bolite habi wakum leunina hojik
DC Tenupal transfer Torpasinadi, high issue si issue Oidre, Lamangdre Habudugi confirmation Amo Pire hand lobby Aribrana high issue Sibu, Makatana, Namsen Navanatramyamna, Miamgi sentiment Sibu, silent over Monda, transfer to Wina Lobibra, Natragamasi regular, routine transfer in Lobibra, I was a Congress user, Devbrata Laxi. Hi. Asi routine transfer oi bududi tha hom khudinge IS officer mabu DC mabu mafam de sum pung chalaga de adudi administration collapse to re when routine transfer ne the governance later high gum ne basi other routine transfer di order masi I witness hat pugumba aduga the man who knows too much side there man he na yamna khamjalam ne dangerous soidra dangerous is moida khudong thiban makhoida nungai tabam lei ribsi kari gino the moige agenda du chana the bon gane ba public perception da lakpada USM na thambiri ba demand se khoi ju khana jai USM na dak tawri ba si khoi ge transport posting de yaw ba khud thing jam tawna mayam nu ubadra urodra na haiba kanda hana lei riba hojike government of India ge surveyor general ai wari dik tak sangani ko khoi 2013 ge kano ge 13 के border pillar Holland 5 के करिए तो वो मतलब chief minister ना former chief minister से वो भी ना all political parties का उधर मायाम से था मनी फसना basic footing work तो उन मतलब दा Delhi से सतना कोतना इकोई मायाम कनो representation half submit तो कोतना तो उनका border दा fencing तो उरी बदा until unless मधु joint survey तो उनका जब चाबा में खंगे देंगे यदि left होए ना 11 के बम ले अदुदा की मथंग चथर कुदा 81 दमुंग लाया 81 da whistleblower oina Sri Tombikanta na do mangsai thambigri ba UCM ge description dugi manungda mage destiny na ta vibe tai ado mage leiriba masagi position da sok to gi wa khandana ma kano se asoibe leire ni evidence ke loina puthori du da mayam puna mo aware orega so we not am hap leba ki interest ta tawriba si ekhoi mayam na dum haina busu leige ba iga no phamba ida manung hunda amadasu haijagi bane to miganda ge mage si public media da lai government da please to moi maram de ma procedure kai protocol kai ga to hena khalam su yai haib sai panjagar bane ma se other ma si victimize to re is evidently circumstance by na point by point describe to jadra ga su adum khangaba wa ne ba masai UCM ge keno na thambigri ba spokesperson na thambigri ba du maina hojiki Tombikanta na madagi certificate of joint service je mana sign to ba natra mana authorize to ba mabu authorize to bugi mahutta hojiki camp officer surveyor team ki camp officer se Khargongkar da kanona special secretary home na tai trampanda mana hojiki certificate of kanu se joint survey to give certificate si haidi janare haibagi certificate to madu on behalf of government of Manipur nang sign to hoina directive pirip se basina conflict of interest DC na khaliba position duga government na phamiba khaliba position khenare haibagi evidence thesum tae masida routine transfer ni high risk ne masida ni BJP ngasi laktri thawum gundi ki transfer to chole routine transfer oipta de governance guide le dorge this is continuity ni memory ni magi tawuda thawung mayam ge maturity pibagi matam mayam am leiri hariba sid praja ne khangam wani masi routine transfer gi wanate eyewitness key eyewitness lokthok pani sid mayam dum khang le adra ekhoi gi congress ki firep je khoi di khalam bani ngasi gi manu hona gi sida congress ki role se masi leiri ba public interest ta UCM na lobby ba position siga bisa base BJP na lobby ba governance ki leiri ba magi opinion duga leiba kanda ekhoi di referee gi natraga judge am gi position da ekhoi opinion pi ge na khalam bani adu kumna mu khalura kanda de masi de ekhoi clear cut stand ma jo ekhoi party ge lawdrdi yade ha na adu gi stand ma hong pai wani ba ekhoi gi stand ji hojik Tombikanta lawthok pa yaroi Sri Tombikanta DC lawthok pa yaroi masi routine transfer natte masi ma Congress party ge dum lawrani masi ekhoi na kanogi UCM ge live step da ally to ba to do gi natte masi merit du ne UCM na lawri ba DC na gi merit che masi governance ki lady ba hojik lady ba ho ba mayam masi ngang na bo na ba government na thawai yaw bu gi mahutta asoi mayam pu doi ba mi whistleblower sigum ba public interest work to ba mayam je punish to bu gi kaino ma changhel ei sina di masi Congress party issue ji yausan ba je masi ma khoi clear cut lepe ko ani subada hojik ki lady ba khoi gi issue sing asi party ki honorable MLA Sri Megachandra na mamang gi hogi ba assembly da khokho pa se na phadra tham gram evidence ke loina na all paper being submitted abidi mana Tombikanta kuni thoi da chat pa se
चलुबगी इफेक्ट सी खुजा सिंह यानिंग दे हाइबसी मा एडीसी श्री बंकिम ना तारीख 19 ते इग्रम ने जुन की अदु मखा दान अदुगी ममांगदा कुनिथोय चटपसिगी सी कुनिथोय दे चलिबा ट्रिप से म्यांमार रोम दे चंगेना सी तोंबिकांदर इबसी सेम डे कुनिथोय के अयुक तुदा म्यांमार गे डिप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हाइब टाइम मोगी डीसी हाइब टाइम तमुगी माना मसी चंगवे यारो कोई सर्वेयर सिंह दी चटखरे हनगरे हाइबने म्यांमार के सर्वेयर के हनगरे हाइबने करी के हनगी नो कंप्लीट तौर हनगरे करी कमाइने कंप्लीट तौनो असै की स्पेशल सेक्रेटरी होम मणिपुर के ने इबा खारगोंकर दा कैनोदा केम ऑफिसर दा ऑन बिहाफ ऑफ मणिपुर नंग साइन तौगो सर्टिफिकेट ऑफ कैनो हेडिंग ओवर टेकिंग ओवर के सर्वेयर सर्टिफिकेट तो नंग साइन तौगो हाइ मा साइन तौरने निकले को अनो कंप्लीट तौर चटखरे हाइबो पोने बजी इविडेंटली पेपर के लोइना ना कोइना हाउस द पुथोमने हाउस द पुथोगा हाउस की ड्यूटी पेपर सिंग दोनो के क्लेम इस तो लाली चुमी हाइबा नंबर 1 अदु गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट स्टेप लौखल हाइबा हाइगदमने करिम हाइदब चुपचाप बेग लथोग लैथोगिबा सि गवर्नेंस ले Okay. Governance collapse towrone was collapse towrone but in public interest thamjani wahum se governance collapse towre was government as part constitution the chatra and the whims of the governing people group of people get the more whims in a fancy the chale see evidently see case in the local pe public interest started to biganda sri tombiganda locally steps se masi magi procedural laws na magi ethics ta kai da kai ba khal lai go the greater good I do hen phaba mu da mukta dawne the greater good amagi dawne my protection se government pi dri kara pi dino ma okay Manipur interest ngai ba nga ke na khali ba officer amagi protection se government pi dra kara pi individual praja sing pi ba right adu period of the can say praja sing law bada because this is the fundamental right to protest is the fundamental right of the public in democracy adu koi join tawni ai jaman okay makha ta na protest mam la kane maduda su congress ki wena su DC TENGNOUPAL si transfer to yaroi habagi stand da protest tarkani habagi wafum phongdok biri so aisida mayam gi oiba lenga natana lenga nataba public tagi horaga tonga political parties singi oinadi hairiba lenga ki khongthang asigi mayok loina leibagi mami taragli tamna adu hoji phogi oinadi lenga na masi routine transfer ni haibagi wafum su phongdok ki bidina te adu bokoi ngasigi manu honagi discussion asida lenga ki representative ama lakpina ba maruena lenga ki representative ti lakpasi yadabanina lakpina ba misu leidamni haidare kogi lenga sibu paibiri ba kogi BJP haibare BJP party gi muni ma lakpina haijabani adu BJP ki party gi misu ngasigi keno se de lakpo phrakta ba amadi gi lakhidre ngasigi topic sina su aram dong ma le maramaduna wari sana matam dari masi routine transfer ne habigi haira phongdok ki bani masi off record ne na masi on record ne han lobusu yade obviously masi routine transfer ne habisu lobudi yadri adubu adumagi mong da oina lobibra routine transfer oina thau hung kudingi transfer tawni khambibra atopa transfer tawriba mayam singi yengjum matam da transfer hoi mioi kharagi di officer kharagi transfer se tasengna mapam amada department amada ki tawbusu yawri aduga kharagi na department manung da dum magi position khara hongdong jin dorga same department da thambusu yawri maduna takpadi so aisida DC tombiganda bu transfer tawbagi mami ama tarabra habagi so wahang amdile keno ta khwaidagi sensitive oibi issue amada saru yariba mesek amubu transfer tawthoki habagi hek hawbudagi day 1 dagi mayamna tawgidra habagi jingna base lairabani madugi jingna badu leina miyam da leiring ai du da transfer tawthoki habagi tasengna madubu confirm tawba chap manadabra oja hemant lakchagi aikogi manipur gi ngamkhaise khogi maning tamba laipak ama oiringai dadi Manipur ngamkhaise yam sensitive oi tai matam dugi palamba lenga khagar ningthaugi buora somo yosu yam sensitive oi aduga miyam su yam sensitive oi akhoi apun bagi saktam adu ngamkhaise nga na hona bada khoi Manipuri masa mayam ma thawai kat masi ain hajen banate puari na sakhi kudam jagdam oi leram Myanmar ga adum tatana lan sokna ga adum lai sini lakpasina maram orakanda Manipur da leriba nupa magai singi lanmi oidabi yadabi film dagi lalup kabu system lai dune aduna akhoi gi ngamkhai sida Manipuri masa sangsina yamna lumna lobse akhoi na India ra ten khra matung dagi di akhoi gi ngamkhai se India na ngapi khrani na khoi ji nungai dana khoi chikle ing le tho ure lairu kanda ni khoi gi kano tore moigi tongan ba boundary kano sembada commission sembada akhoi yaudre 1960 ga 7 da
March ki tang tarada akhoi masi kano Rangoon da tongna bani Indo Myanmar akhoi international boundary agreement tongna kanda Manipuri gi maram da khangba yahudre dana aduna yumpham oir kanda mardagi ne ba akhoi Manipur si masen khair ga Myanmar na loksha la report am lai akhoi kaim khangde adu bawta Manipur gi lam se mange di haraga kamai mangno se kaim khangde hojik wai dana ko na khang pai wane ikui ai sahi ani mo ki mang madu wali madu kano ki 2016 natraga na kan 17 try do eram gadra Howland faida akhoi gi sawmill ama adu kanano ma kada Manipuri masa sing khunja sing salai jaba akhoi gi lakai mang do salai jaba sawmill ama noi naram nati na Myanmar army la ga mai tha ga ta lai ne adagi adu bokta akhoi si mayam je akhoi lam mange de har kanam hobi di mi khar sala yenguba yu sem ki tim khar sala yengui kaim to ji hol swai haude adu matung tarakpa hagadra madagi di hore akhoi gi ahan badadi madu gamen to maduda akhoi security fencing ne na harami fencing ma khawa do hojina ko na di boundary fencing oiram bai wani hoji boundary fencing oire adu fencing du na khaira kansida kraider lake kan akhoi gi Manipur gi lam ojeram ba khunji gi mayai power nakal amana Myanmar gam tilanba nakal am nakoi gam tilanba gi akhoi gi ningba kai basi hore matam da o akhoi gi lam mange ha basi di kan ham tawre si lae aduga adudagi ni akhoi mayam na isam na law hiba usem na law hiba political party mayam na law hiba mayam do akhoi loi khang re ta re adai tumin tokre akhoi si keno si ko tumin na tokre karim da mana mani na gi re khar lairam kha chairam ga assembly da khar haina ramani launa ramani kha taw tokre ni adagi di hadakta haitare khogi DCA tombikanta sina mana field da salakanda zai pillar makhung lepaga mana lawba mana ngangba khogi Manipur gi lam se mangba yaroi ai soi to banga moi ai pham ai gen to ga su ai suspend to ga su ai kain kai de ga na mana harak pasi pau se da so phong bawre den ade social media da viral oire adu di ai khogi Manipur gi lam sibu khoina ngai se khoi kayam aware oire gi sinida Manipur level civil society cam aware oi bi ge political parties cam na missing national dai bi ge sinda akhoi gi haidi India na di akhoi gi saruksi Manipur sing ngakpiri ne haiba moina su ngakta ba Manipur masa sing su ngakcha da ba Manipur ga mena su hanne yeng bi da ba aduga somna kan de agreement na khoi ek bi na raga madugi maram thapga masen moi lam ni na mate loksala pode hojikti kaya na yeng wona hojik haire na hoi haine doni hogi kanu kilometer hong sauksi hajarlaga yungre adu kya mange khoi Manipur da mange je ada Manipur gi me fogda phagi juai oigadra oigodra phaireng na ba me khoi map thora abane hojik madu ya khoi chaksin ga da bane aduna sigi waho mai subasi kanana suke kanda masagi e tombi kantana DC sina sui subuka Manipur ka men se hana adang thina si ewar odo mande made khangre khange ma ju moju khange ba tasingba di matam tu da masi mayam gi issue da ngang bani na government mangon da action law bodi ngam de aduga mana tawri photo di id khoi gi government ki conduct da khoi official mai conduct di kitang kai ba lei rai na khali ma gi du swai to na hai swai to si ai yaning de ga na higher authority da Manipur quite maru di honorable chief minister si Manipur gi ngam khai gi damak ta Manipur gi to waza ma port mani na ma gi level putang yor ma ga di engai ko to bi kanta nang gi dum tangai ko FT ye gi na kong na kaino do tanara ma suya poni adu tanara dana pak long na man ro ko du gi magi position da kitang akhoi na khan bam leki ba to bi kanta se baligi haming dong na ma si suspend soi tor kani se ga akhoi dum matam da phau haina ba hogra akhoi haina ba dum hogra ba ma si no ma suspend tong ne ja haina ba hogra ba ne ba thengmal le hari haina ba le herne ba ado hojiki kano sina government sisu adum yeng ba jani miyang gi sentiment adagi kano si yeng ba jani ado transfer si magi torko si tha hum da tawi habi wani siga dra hui transfer policy ma Manipur government na sana handa bagi mami siga adagi somna kanda lairi ba wathok siga ani si sab manana thoe aduna mayam da tombi kanta si thawaina Manipur government na mahumdagi lothok pra haina khale ado aina hajen badi tombi kanta lothok ga atopa lakpa DC du di akhoi kaidong ge sini tombi kanta mu ermadi kamai to ga ge sini ko adu si khan bataye transfer policy ma lehelu haya pot ama number 1 lehendabagi akoina madu protest sawi ai aduga mathang da deep sea oina ma hapai photo aduna tombi ka tagi hena mari bang nusi maram da nusi mo madi kamai tawi kamai tawi dagi ba
ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯂꯨꯔꯤꯗꯤ DC ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯁꯦ ꯉꯝꯈꯩ ꯀꯟꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯒꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯁꯨꯇꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯟꯕꯨ ꯁꯨꯇꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯁꯨꯇꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡ ꯊꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯎꯂꯦꯟ ꯐꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯣꯔꯣ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯀꯌꯥꯗꯅꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15-16ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯅ 23-25ꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ 23ꯗ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯣर्डर पिलर कनोसे 81 सिदगी मो फिक्स तौर लाए सिदगी हेन चलु यादी मयांग प्रेशर दुनिको लाबु खोंगो हाइजबो तौबदगी मयाम सिन नम थांगबो तौर पुरगा कोई हानगी नमजा लोके द लेबा ताइनगी ट्रेडिशनल बाउंड्री दो अदु येंगुरिनेबा अदु सला येंगुरिनेबा अदु येंग कांदा मोइना हाइबदने ओ मयांग सेंटिमेंट आयो सदु हाइनिदा मयांग सेंटिमेंट दो खंगी अदो कोई बाउंड्री कोई बॉर्डर दा सही नबा लेतेन लोरमबदो मयामना हौला कांदा लई हाइरबनिना आजु लई हाइताबने भाई लईरेन लौ ताबने चखरे सरकांदा सेंटर दा मोइना तंबदा कमाई तंबनो सिनी अदुनि कोई हाजिरसे मदुगी मतुंग मोइना दिल्ली यौर मतुंग से मसीदा पार्लियामेंट ता किरेन रिजेजुना होई डॉक्टर मैना हंगबा वहंग अमगी पाकुम पी वहां अमगी पाकुमसी मागी कनो अनस्टार क्वेश्चन नि 1049 नि मसी पाउसी सिंग यावबनिको अखोय खोयदस फोंगिबनि माना पीबसिदा अखोयगी लाम मतुंग दनि चक्र मतुंग द मोइना फोंदो मतुंग दनिको nganda ngamkhaygi yenaba amadi yanadab amta lete Myanmar ga India gi marakta ina mana haigre kay da pibano parliament ta piri ne parliament ta piri ne parliament ta pi ba haibasi loire India government gi phirep na khayam sengable sidani ko khoi laise sima lere then adagi Manipur government su si matang da yam nakai chang pot am muida wakhalon da nakai chang pot am leheningi ai leita male central government hai badu da moi adum khoi ngamkhai gi sai da baleti hadu da amuk su fix to ba adai miang gi demand la kan da survey of India da khoi hai gre ko kre ma tore moi gi team la e ham hai ba sumai to pot am leiba se sugumba oi gi kano da masagi wakhalon se khoi government ki phirep se leita gi mo ma to bo sina ngasi tombi kanta se samna transfer toba oiragasu hojikti miyana thajadre maduni UCM na haise numit humni gi manungda magi transfer order se hanjal oina demand tawri se masine nai thamjagi okay miyamna thajaba wala habni transfer se samna torombadi ya du lengang na tawri be state lengang na ko center gi lenga ki yaka yenga ga step yenga tawri ba mongsi ubadagi hojikti achamba transfer oiba targa su masi achamba transfer mandre masi intentionally tawba transfer male habi wahum duni makata nai athouba lak chang brem ta han rojik break tan thonjar ke penis ming tan le welcome back adon ber basi man huna niya 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam man huna dang si khana jerme basi kwata kuno gi border pillar number 81 gi che ne ba thoto ga sibu miyam mamang da hai batare Manipur gi miyam da ahan boina break tawrkhiba yamna marui ba whistle blower amoina miyam da masi che na ba border pillar amani aseng border pillar amma natte masi yabang amlo hena phundo ki ba DC Tengnopal e tombikant bu adult education ki joint secretary oina hauki ba August ki tarikh 23 lenga na order ma thokna transfer tawkre hai ba transfer si mahak mathani gi ba transfer de nate koi lenga ki tonga tonga officer mayam gi apun ba transfer ni maduda DC tombikant gi su yor pu yawani adubu hai ba watok se lotion ninga de mahak bu ma ki position gi atop department ma da transfer tawki ba sin di acham ba transfer am oi ba targa su miyam na di masi acham ba routine transfer amani haina lobang amakta ba si matang dani masi gi mayok ta UCM na so ngarang manumi humni manung da hai ba transfer ro se cancel tawada mani hanjal hangadab ne habi wapum ching lai mathang chai athoba lak chage athoba kiran rejujon su Manipur lak matam di hosi he oruk matam da matam du aduma hera me che na ba laiti hai dana lenga na su Manipur lenga na su high power committee gi convener su adumak masi che na ba laiti habi opum se sport visit toru matung da bokta dum hire ga dum laibani aduga handak July gi tarik kumari kumanga da su wi central gi survey general of India yauna lakba kangu oduna su mapum adu da miyam gi pressure da gi hoi che na ba laiba mali hai ba targa su masana submit to ya da ba aduga airport hadong da Manipur hadong nam da airport on media da mo che na ba laiti har ma sakhi ba aduga mo parliament da mo kiran jijuna masi che na ba laiti shift to ken da laiti habi wa hum se labni na madugi haubada gi hoji phobada che na ba laiti masi clear kar yana khara ba mapum du da yongba border pillar ni
ngasi de chahi nipuni pan gi mamang da 1970 ni yung grabani ga na khoi gi high power committee gi convener da phone ki wapum le rabani na ma to hojik issue si settle ore aduga thama gi matam piram mani khoi survey general of india na lakpatu august ki tarikh ma da tham phagar thama se mayam na tumina le rubani na issue si leitre habi mong da lengang na masi transfer to thoki mami sung tare hadi issue se puno loire masi irang ju thoktre habna mo no sai se da lam se chei na de ga na parliament phau da phondo khrami na masi officially yar hai na logo dori bra to ground da di hojik su myam na tum yadramni manipur myam na yadramni parliament da indian parliament da yam da ya to myam gi parliament da di hojik su myam na yadri athob gare habini masi matang se matang se da singdok jage haidi sakoi manipur gi myam na khangmin na ga do forum lei madu di kai no hai kan da parliament da piri ba magi statement se sida ma hai ji indo myanmar ani gi marakta any kind of border dispute like they have adu di lei roi hujik lei sidi manipur gi lamang gi myam gi interest siga india government na tawriba moi gi interest siga ani sida ne thoi dispute sidi it's not with myanmar it's with the people of manipur and the government of india maram di kai no hai kan da myanmar ga moi ga di myanmar na ai mamang da so in hai re india na myanmar si marup sanana bo hona bada manipur gi lam se mache mache pithok da moi ke su khande myanmar saun be ya de habis de lai thokre moi de ana agreement ma hi se kam kan disputed la kada ge hai kan dispute or kada ge hai kan da when we don't agree in some common issues man agreeable we put am la mutual agreement ma lai traga di dukan da dispute thoka doine ana mutual agreement hai si kam kan da lai amana hai bu amana pangya da ya lai raga di India government is ready to sign everything. Myanmar na bo any kind of assert ro ko port se India na pangpi de pitho ko na. Adui pitho i port si India na ma gi maram ne na khalam da ba ya. Chumna gi Manipur gi leren se it's a liabilities and loan bu ya ba. But Manipur myam gi oina di masidi ko chahi lisang sin na yam sang nei pai pusing na kallaga nga aga lak si lam gi port in every inch of land gi values ko da dumati wangi sentiment yam wangi. Ana ko gi di lam mang bia ro have ne ba. India na ngasi ekoi si moi gi Union of India manung de yaw re haidana moi na ekoi gi interest si overrule to rakanda survey general of India gi labor section home affairs gi external affairs gi lay report cha machine state ki any kind of ekoi gi keno si moi na loina mo overrule to bi ai haibagi moi gi adugi makok te lay attitude se aduna maram oir kanda ekoi na stage da miyam na pd report state na sunga ngang bangam da ba adu moi union government na adu meta overrule tor pam chat chat pagi poram khak mami yam chong ta ri anu sigi pochi thopadu na ni ekoi na moi gi survey general of india na mang da lamba kan sida ekoi na moi da question ani hung khak hang bane hang basi da ngasai gi moi na ngai ta na reference piri ba 1967 gi rangun agreement se masida moi na kari the best traditional boundary the basis oira kan da delimitation to buni demarcation to buni na hai re ba adu gi traditional boundary du ngasi di moi akom da mana haidom da na maxwell line ne sima khoi khangna re maxwell line do oi tar ga di hujik tori ba anobu siga yam think khene yam think khene ba khene report se adu no 81 border pillar gi wari khakta na whole boundary se masida ekoi gi achobul lam ma india na pitho ga myanmar ga sign sum tong na chatpani na myanmar gi oina di kaisu problem leitre India gi oina pitho ga pitho sign bang tong problem leite problem leire isi di manipur miyam ga India government gi ani dan adi marak sida ne aduna ne koina thamai matung da mala lakane hai se masida ekoi technical session phamu da uni phamu kan da traditional boundary du yauba map tu putho kan da anobo laiba conventional boundary siga toro kan da comparative study me tog da bi yaroi aduga each and every border pillar sing si loina mo resurvey toro kan da amuka na review tog da bi yaroi ne koina hana su haire hujik su dum haire lai ne aduna masigi pochi da ne hujiki parliament ma piri du di myanmar ga india ga yena de have ne myanmar ga yena boy wafam nate manipur miyam na lam mahal ga lam pitho gi bido adu yaroi have ne uji khoi haire si de ana india government ne khoi ne push to report ke no myanmar ga noi ga tongnari agreement do madu revoke to have ne madu chana ba yaroi have ne noi na myanmar lam bi de pi do khoi miyam ne yaroi have ne adai another point amana ngasai gi routine transfer gi matang se khoi diamond na haibiri ano bola ka dori ba officers na mana su hena tombi kan da gi hena thawai yaw na to su dum oi thok le na oi thok pa yai ke su kai de but luri di tombi kan ta haiba nupa sidi day 1 dagi involve to reng sai rasun so haire day 1 dagi involve to rokpa adugo whole technical issues mayam sigi experience le raba masana feel the kumura ba adugo pochi hujik under process ta marak te le report ni ar maguma mi magi involvement se sine yam tina manipur miyam da kana ga ne magi participation sine hen important mamdi anu bula ka du si ma un file paga mogi proceedings me am du yeng baduna phangba magi experience tu ga
हाँ मसाना फील्ड कुमगा तुरेन कुमगा मसाना चलगा थेंगनरखिबा अदु होजि भोगद लाइबा डेवलपमेंट मैम से सिगी नॉलेज मैम दो अदुगी कानबुदो अखोय लौसे हाइबनेबा मदु लहलोय अदु मसी स्टेट की अखोय इंटरेस्ट अगेंस्ट द इंडिया सावरे इंडिया सावर मसी तौरगदि अखोय फ्रॉम द बेरा कादोरे अखोय गवर्नमेंट दसु प्रॉब्लम लाकदोरे हाइदना तोबिकांत दु सबसाइड तौरग विक्टिमाइज तौरगदि अदु अचौब इशू लाएबा अदुगा गुड टीचर अखोय ओजा फबगा फतबगी क्वेश्चन दो मसाई ममांग अमा यावरे गुड ब्यूरोक्रेट्स एंड बैड ब्यूरोक्रेट्स हाइबो बहंग सिदा कोई स्वाइदा हाइनब लेना नोट तौगे याबो ओजा दि सोजा याम फै ngasi पेखा नुआय कोई हंगनब याय दो ओजा फै नो तौगे यादब ओजा फत्ते अदुमाय तौना ngasi su bureaucrats ta moina hairinge aran boy su soi pongtong tobuduna he is a very loyal officer ma di promotion ga pham pibi ma pham jan tham piu haiba aduga akoina he haibada chungeda lang ya khoi hai hekta react toba akoi ge against wa hekta ngangwa masi natai jadi masi lokoko haiba sigi culture se yam kui dai manipur lai se anu masi handaki matang sida expose tor ko dong na thui anu sigi pochi miyam gi dress gi ngakanda masi phajana akoina thamjariba wafam se masida tombi kan ta si hanjal hanbi taragadi hujik laiba government asida su miyam na thamiba thajaba miyam gi government kai hairi poto madu mami tagani otherwise aduna ta taragadi laiba pochida lana chakhiba yabi phibum lei anu masida da ngasi BJP की नत्रगा गवर्नमेंट सिगी बिहाफ ता मीमा लाकान दा कोइना हंगिबा कोइना खंगिबा पोचे मसी खुमन खुमननबगी मीडियम मा मोइदा लेतबसे लेहनदबसे राजन इनविटेशन पी हाइब नत्रो इनविटेशन पी लाक्ट्री नेबा अदु तागदी मसी प्रॉब्लम लेबा अर मसीदा कांग्रेस यावरे हाइदना कांग्रेस की ओइबा तोंगानबा मोइगी केनोमा लेजरम बे बट इशू सिददी across party lines सिददी अदु बगी वाफम नते तबु responsible होइबा गवर्नमेंट दुगी रिप्रेजेंटेटिव अम यारोगदी अखोइना ngasi hangi पोसी क्लियर का आंसर म फंगदी मणिपुर मियाम नमदे अखोइना सु कन्विंसिंग होइबा स्टेज अमदा अखोइ सेटल तौमिनागा दौनेबा अदु तौननबई तंजासी गवर्नमेंट सिना सु पीद्रे और बीजेपी ना सु पीद्रे ना अखोइ दम लौबसु याय अन अदुम बगी सिचुएशन अमा थोन बसे मसिसु याम लाइबक थिबने ना लौवे ओके ngasi ki decision se da koi BJP da su ko invitation ma pizabani BJP no chingba lenga koi bani na BJP de ki member am lakpiraga miyam na feel tori basi karige damakta DC टेक्नोपल बु ट्रांसफर तौरी बनो हाइब वहां से पाकुम से मियाम ने यारगसु यादरगसु पाकुम तो पीबी तारगे देन पगद मदु तोइन तोइन हाइब तले बाकी इशू सिंग सिदा कोई बॉर्डर पिलगी इशू बोयरो मणिपुर यूनिवर्सिटी की इशू बोयरो अदुगा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की इशू तो बोयरो एवरी इशू सिदा लेंगा का कोई मियाम की मरक सिदा खेना बो मोसे दमक लेबा अदुगा खेना रिबो मोसे की अगेंस्ट दमक हाइगद्रा अदुगा लेंगा नाकल नामद लेबा अदुगा मियाम ना नाकल नामद लेबा ममी से दमक तारी अदुगा मियाम की सेंटिमेंट से दा याक्सलगा मियाम ना पामी से करिनो हाइदना मखोइ से हेना इनकॉर्पोरेट तौबगी ममी से अदुमक हाइरबि इशू सिंग सिदा कितंग लाप ना ममी तारी अदु ममांगी इशू हाइबा तारे मंडे नम की डिस्कशन दसो कोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग दा किरन रिजुजु ना फोंदोखिबा एश्योरेंस है तारे कोई अदुगी मता एमपी मैंने द पिरखिबे एश्योरेंस की मतंग द कांग्रेस के जबनी अगेन मदुगी टॉपिक तो कांग्रेस की कितंग नाते जादा बम माले अदु तो कांग्रेस लाक्रे ngasi की अमु टॉपिक से बीजेपी के नाते जादा अमुक लाक्रे लेबा की मरु इशू सिंग दसी कांग्रेस बीजेपी ना नाते जागे ना चारोइरा लेबा की इंपोर्टेंस तो यंगा मियाम की सेंटिमेंट यंगा लाक्पी तारगदी मियाम नसु हेना पार्टी अनि मंबो एप्रिशिएट तउने खजे तो नेबरदलेस ngasi कांग्रेस तियाउगे आई ओजादा सुमा खाता लाक्सन के हाइरिबा इशू सी होजिकी बॉर्डर पिलर नंबर 81 सी होजिकता नौना थोलप तारगा सुक्वा की म्याम उरकपदगी मसिदी याद्रे अदुगा डीसी टेक्नोपोल नसु उरकपदगी डीसी टेक्नोपोल ममांगदा कोई एलएसपीपी हाइदना कोई एनजीओ हाइगा सीएसओ ग्रुप अमसु लै लाइनिंग थौ सनामही सनापुंग हाइबा ग्रुप एलएसपीपी सी मखोइनसु अखोइ इम्पैक्ट बेदा सी थारकतना समाय तौदना मणिपुर के लमांगे बॉर्डर पिलर हेंजन युंगजलम हाइबसे डीसी टेक्नोपोल के ममांगदा हाइब एलएसपीपी सन ऑलरेडी ब्रेक तौगिबले मोज व्हिसल ब्लोअर याम चाउबा ग्रुप अमने नहा मयाम गिनी मखोइन हाइरे अदबु होजिक इशू से सुम चाउथोरबनिना लेंगा की माइकेट की फोंदो वाकुम से हाइरिबा बॉर्डर पिलर नंबर 81 से यारे हाइबगी अयाबस हाइब तारे कांग्रेस लेंगा पाइरिंगी मतम 2013 की बॉर्डर फेंसिंग पिलर खाबगी मतांग सिदा पिथो में हाइबगी वाफम एक्यूजेशन अमसु कांग्रेस तदी अदमक लेरी अदो दुरी करे हाइब ngasai बॉर्डर फेंसिंग न सिंग मियाम की सेंटिमेंट इहो लाकपदगी लेफन खिबै वाफम बुदी ngasai ब्रेक की ममांगदा ओजा देवब्रता दुम खम्बी खरे अदबु बीजेपी के माइके देगी एक्विजिशन अमदि लाई मसी 2013 द ऑलरेडी बॉर्डर पिलर नंबर 81 सी मफम चाय हाइबसिदा अयाबा पिथोखरे हाइबगी वाफम दिलेरी करे हाइबनि बॉर्डर पिलर 81 से मसी करोगे असम राइफल्स की ई कोय है तारे ई कंपनी ना 11 असम राइफल्स की ई कंपनी ना तौबनी हाइबसी एडीसी ना डीसी दे इबा तारीख 29 की जून की 29 के लेटर याम बजन पल्ले मसे माना हाइबसी खुंजा सिंह ना हाइबदनी 310
2017 da 11 Assam Rifles ki e coina install to busing se prajana yade hai se mara DC de pure ado Assam Rifles na to bunina matam du da Congress government state government lay bidlei ado orga so state government ki purview da lay taba wang bidlei ba Assam Rifles na BSF se laga mahut se laga border ngak bunina moina mohoi ki on kano da agenda da to bunina madu kano da government da la ko matam soina changum gani ba 2010 dina election manak 18 gi khoi gi government lawyer 17 sidi lawyer ba matung ni khoi government lay tra matung ni hai ba ada 81 gi reference ta yenga ga Congress ki thoidok pa maran lebam thok den la khoi gi 2013 gi border fencing khab gi timing se da aya ba pitho me ha ba gi wafam ma lai madu ai samag yaujab ne huji ki 2013 gi Delhi desert pai khoi gi surveyor general of India gi miga home minister kanoga khoi gi Sushil Kumar Sindhe ne all Manipur ki political parties ki dignitary me amne khoi delegation me chat bane adu dadi adu gum wakhal wafam amata yaude bas ai hang haijam na de ko ai su matam du da Manipur State Congress Party Congress da merge tawdring ge working president on yaujam ne aduga party punamak other represent taw punamak except BJP natana atai de lo represent taw haijari ba adu da adu gum ba Congress ne pithok pai wafam di pannade evidence to su yaude leisu leite na lo adu matham jage aduga hojik lai ba DC Tengnopal gi keno se transport taw se government gi transport posting punamak ma gi civil service rule conduct rules dum puja bane ba madu phajana analysis tawrge di hairi ba sidi normal routine transfer na te dum describe taw adu pira ba guideline kari kari matung ina ado public ki governance government pai bi sing na representative sing na taw gudab je governance ki kano se thabak se exercise taw kan public perception je मैं आमना करी खन के दगे दुने मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेरिट तो बुने कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट अफबा फजबा मागी वाहन थोक मैं आमजे लान सखेदा ओइतारदी फराम न चुम चुम तो होल तो दाबने दिस इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी सिदी डिक्टेटर तंग दौरे यस आई मा याय मादे थमने मादे यादे मादे तांथो मा ए का यार बतो अदु सिदी डिक्टेटर को डेमोक्रेसी मनंग डिक्टेटर तौरदी बेंगलोर लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी आई सिगी मामा दा क्या रख थमजग्रे मदु अखोय नमन थिंग से अखोई ओपोजिशन मथौने बा अदुना अखोई पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी नि अखोई न थमजरी से अना डीसी कनो से एज ए तोंबी कांत से मसे ट्रांसफर तौजे मरम चादे तौबे यारोय हाइब से मदु अखोई एडवोकेट तौवे ओके अखोइना एमयू द तौगिबो दुमाइना अखोई कैरी फॉरवर्ड तौने बा मदु यू सेम ना हाइबा अमन हाइबे वांते द वॉइस से DCC transport to by yade hai se bas democratically valid hai constitutionally meritorious hai bas protect to bas koi responsibility ne bas mai dam ta ani subda look is policy look act policy all of transform to ganda act is policy transform to ganda aina nongja thamja khamni it looks like it is an action Rambo film ki action gum ui hai ba okay ta deva Congress ki UPA ki matam da law ganda manmona not an inch of Manipur land will not inch of land will not be compromised. Koi piro in Jimbo hayat ki mayam tabi krimne. Koi adu thoga mayam group photo tor mayam da haijan hidala press conference ta uri done 2013 ge. Stain su chapcha na dum law hai Hong Kong ta leke till the end. Okay. Adu hujik la kan da di koi Manipur la me surveyor la me koi thamai manung da la kani chumi noi ja haire. Sin loina media da loina ba common sense ta le wa fam ne adu ga hujuna rijiju na koi ge MP Sri Mainona Parliament da hangba ganda de khoi mot khana bam ta leite yana da bam ta leite ai the border dispute lai 81 ki position se valid hoy hai bne namjalo ki right bank ta lei bni hai bni chingba mayam madu 67 ki agreement ta yauri budu phane ne 67 agreement to madu Manipur ki interest ki wang da le agreement ma oire haraga khalla se ba adu yauri du da ki hengalaga kilometer ka hangala khagala imni adu phauda Burma ga India ga Myanmar India ga border dispute of the late and estimate pirib siga masai manmona Manipur lam inchimo mang ba yaro har low we stand do can of them being you aina thamjari state government responsibilities hai how about defense of the state or state's boundary or country's boundary the union da laibani na Canada अखोई लिस्ट तुम ले शेड्यूल लिस्ट ले बनिना कुछ थिंग जन बे याद है स्टेट की गवर्नमेंट की ड्यूटी दी मदो मोद इन्फॉर्म तो बा अदुगा यूनियन गवर्नमेंट तो स्टेट ना हाइर बिदो उगे रिपोर्ट की मतुंगी ना एक तो हन बदुबु दैट इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अदुगी द मक्ति नि मोगई की स्टेट गवर्नमेंट हाइबम दे फेडरल स्ट्रक्चर हाइर अदु तो हन ब कम द ngam draga तुमिन ले बिसि कइनो
Okay, to me, like, you know, like, I can state government, I can Manipur state government, I can the higher issue, see, border pillar 81 issue, see, Loishan Krabagi, Heidi, must issue, see, Campbell Laitre, Irang Laitre, Loire, Hibadi Masi, Lamje, never lady have a say, Heg ho, but again, among Manipulang Nasu, Center Nasu, higher Galavanina, Masidadi, BJP party, or Su, the Galangaki, or Gasu, issue, say, Laitre, Hina, Lobugi Mamitai, Maduna Su, Rambay, and see. DC Tombikanta would transfer to Race. Adubu Tarik July Tarik Kumari Kumanga Lamba, who is Survey General of India, get him home have Maduna promised to me Matung and the Tami Matundamu, Lakigan Aduka confirmed Tokigani have any Hojipogi on the Laktre, Maramaduna issues Pungo Dure, Adu Manipulam Mang Bataraga, the Mang Batari, have you opened the Lakter Zamata? Okay, was I laughing at the hand? Masi question Okay. And cannot hire up to Milan. How do you see Mahoyo in a day? I have a Kogi, I individual, I sagi. Examination the Warigadi, Survey General get him, Tam, Matung the Lakanabs, Laro. Okay. When the concerned ministry in the parliament, the Magistan, generally, they have it, Sapagi Moida, the superior head. So I the Modi Lloyd and Lodi. Lloyd Taragadi, Manipur government came to home right. When we were seeing Manipur government, the Central Union Ministry, my government gave my Oka, came to Lepangamde. Although situation gathered described the way. Okay. Ado Tardi Mase, Nampanga was said. A quite constitutional Matung in a show. Border state making Gampai Kairaba, Aduki stakeholder de Prazane. Prazan Chali Bukongset to the Chatra de Wayate. Prazanga Poneta the Union Ministers, the ministries, the state informed of the Matic Chat and informed already. With the judge and we position, more the feedback period in Matung Act of doing other state and Fazana feedback Pedro Gadi, stay on a state and low dragadi, stay on a low we stand doing Matuna collaborative state and low dormina. Lower dragadi state and Fazana big talk to have me, Adona Center and Union talk dragadi. Now, Prajagi diet the neighbor. Okay, border issues in Matachila, the Langagna, Gamatragadi Miamna, Kungam King Akatra, have you upon Duni, Adubu, Hausikla, state government, central government, Miamgi, government in Hari Badum Lava, state government, Amadi central government, Miamgi, Lenga, Targadi, Miamgi sentiment, Miamna Pami, Visikari, Habasi, Manipulanga, Sweden, Manipimiam Kari Pami, Maruina, border Gamkai, Matang, said Habasi, how would the June Getarico, Nitogi, Hojiposidum, Kangiram, when he had a question, see Lenga, the Sunni, BJP, the Sunni, Adubo, Zahamatana, Hypet, Matanga, Pakum, PV, BJP, Milak, BJP, the straight question, Kamaragi, Kutanga, Wahang Zitogzage. Miam get sentiments a Kangbira, Miam Sunga Yaro Habasi, DC TENGNOUPAL transfer opposition Miam Yaro, border issue Matang, border pillar number 81 say issue, say Nade Hayo Targasu Miam Sunga Yaro, Central Yarosu, Manipur Miam Sunga Yaro Habasi, Manipur Lenga Kangbitra, Kang Karino to Min lesson, say Parliament, the Hagi Targasu, Tarikumaya, Selector Haidana State Government. Center the taxa laga high musing to amok laga confirm to Hundriba Karino happy. Yam talk about valid question. Amadi the Magleri. Questions BJP member like Ravina, I was Hemantakumar Manipur Langaki. Kari problem let them dog Mali was as mina. Sigi situation your power that 2 minutes lesson ba. The BJP Sado Mali. How you can also the other way the Shangamati BJP dinate. I did no need my lips 7 years. Langaki problem for Mudosi. Ngarang gi Pau see you keep Pau Sekra the Yawi. Kanuki India da BJP in Langakpa is the Taramangagi, Chief Minister Singsiga, Prime Minister Masama Yaure, then other party, BJP party, National Party President Yaure, Amisha Yauraga, Impumum Pumkanda, Honorable Chief Minister N. Virena, who Manipuri boundary pillar, border pillar in Matangse. How do we have a port Amakaksi, Pau Sekra, the Yabu? After Takpati, issues first of the lady, Mamoy Gamenta, lady, cooked at them, lady, everything with them Kangi. Adum, I know Maduma put home the Taragadi, in the government, she the Lana Masakini. Ado, housing live of 40, Mayam Habida issue, a quicking, Namkai, a quick upon Bagishatam, the Quizim Mantad and ladies, Matomam Kangre. Aduga, quick lamset, Mangala, you should mang a sham of them yet. Okay. Aduna, I know Zixi Matangida, I know option and Amana, Zagi, Congresski Lucimba, a quickie, Adagi Miam, sort of Hainaba, a quickie Miamna, Lamsing Nakadabani, high port of Hoi Manipuri, Namkai Quickie Lamse, Nakadabani in high. Simadam highly. Aduga the Miam and Nakaragadi, Hoi protest of what I protest of what I. A protest of Taragadi Kadore, a quick ban Yorkani, blockade Yorkani. Aragadi, Minister Emily singing the Tonjan Bagisalabi Malakani. Mahiroishin Torkani,
aduga police ka mungnarakani larik tamoi stage kang kong sabi film malakani ngarang handa loi hidang ari atopa wathok sigi susi matangda akhoi si leita da film malani sai super Manipur si ban blockade adagi protest na pek than bagi film ma lakanda akhoi khunai ji kamai chau ka dono haiba wang ama aina ngasai khongjang sigi mamang sida aina hangdabi ya da pot am khak lai mayam thamning bi wani ko adurgadi akhoi kaidau sigi sini masigi si akhoi kano su tamosu ai kano gi logi lamda man na khangma mi ne khali akhoi kaidau ge akhoi lupata ta khainara se Supreme Court sa nasi, miyak po naman involved ng biro, UCM na thumi ka na thabu ako thabu ibigera, amuhan na reserve tawin hayan siya, court ki yathang mapihan siya, ako irang hukum siya ba, yung thong ko tingi kaya siya, nataga kano tamaga ako ki box sama tamaga madura tamaga na mayam si Manipuri mayam je saruk mang saruk ani siyan hap kane ba lupa tra kaya siya, ako lupa crore ka kung kiyang siya ba, madura ukil next apaw ukil next siya ba. Aduga ko na Supreme Court thengna si aduga India government ta hai si Manipur government party same se ba ko Manipur government party same bi oba aduga singkat bi oba Supreme Court singu bi oba ar Supreme Court na royal peace no ba Manipur gi miam na hai se asum mani noi amuk ana ri sabe to noi gi hana gi lo ba decision to hong do wa ba kana na hai gi aina hai ba mo ba Congress party na hai ba demand ne ba adu ngasai authority du di ka Supreme Court oi du ne ba aduna Supreme Court ki mateng ama lo ba gi tangai phada ba ma leibrai du ngasai forum na su kana biro aduga yegbi miyam na su kana biro natraga di khoi protest tawida khoi Manipur si mut patare mang matare chakhot padi lair na khoi mamnang sing de phim da lere ne ba aduna khoi gi lammange haisum di mayam lu yabiro Okay, lamang habji are atubu masigi damakta miyam na kanna lambi si legally habitare Supreme Court ki thong che yei batar ga di madun hian maram cha dong malani 1967 gi Indo Burma gi international border gi agreement su challenge to yari habni masi challenge to ga resurvey to hontar ga di hojik chen ni hari balam singa sit tasengna koi Manipur miyam yahol laga masi hadi maru ina border lari miyam singa si yahol laga inform to ga survey to bitar ga di tasengna mayek sengba ngam khoi dum di phajana khangdong mali atubu hari issue si da atop paleba ki issue sing su framework agreement gi OBI natraga khogi Manipur University gi OBI aduga hojiki oina border pillar number 81 natraga border gi issue gi matang sida lamang gi matang sida di miyam gi sentiment sigi mayokta lengak na hekta lebagi mami tarif se keno miyam gi sentiment ga loina na lengak na punna chamin adribri keno masi hek chamin bada probably nga sagi hodu so amtak lakto madre Supreme Court sa pasu yam laina sa tongmali adon lengak na kadi ga damakta miyam gi sentiment ga loina chamin adribri no habagi question siga loina na ngasi Manung hungi thromchi matang chawlo sinjargi ngasi thromchi da Athouba oza Hemanta amadi oza Devbrata nevil tanga sigi thormsi ba thawa happy ke bam tima pung phan ke damak ta huma bu tha chapondok seri appreciate you joining matam lo yube ne Athouba makata na matam pizza bangam gidre ho mathang gi tamu mathang gi tanjam tamu pizza ke habe taranga si ondi amugana tha chapondok seri thank you so much Masing ngasih Manung hunga thoranga sigi edition sekram to bibe ko kan bir piya gani khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impactv Manipur da join to birga comment am di feedback tha bir piya gani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off Khurumjari